Emaphoyisa latinhlambi kanye netakhamuti taseMkhondo bayachubeka nekufungatha labo lababili labanyamalele. Kanti-ke imindeni lethikametekile kanye netakhamuti sebakhathateke kakhulu njengoba solo bangatholakali. Ngaba sikenzeki vele ibridge belikhona lesehlakalo sokumuka kwalomntwana. Manje nje sisevalweni lokuthi njengoba zizovula izikolo nezinye isazomuka njengoba singena bridge nje. Kona ngalendlela umfula ogcwele ngayo lenzansi uMkhondo mathe ungena eMkhondo mancane amathemba mancane kodwa mayiselawo babesicela ukuthi umphakathi nomuntu aphume nefosholo nekhuba sivukulule la kuyidindi khona la kunezikhukhula khona ukuthi sibone ukuthi akekho mhlawumbe ugcibekile manje asisazi ukuyikona kona yiku. Emaphoyisa athembisa ukuthi atawuchubeka nalokufungatha bathemade batholakale. We'll carry on until we find them because these families need closure. So there's no such thing of just searching for one day and leaving. If we have to search for 7, 8, 9 days, then we'll do it because the families need closure and we have to find the deceased. Lokuchubeka kwekuna kwalemvula kwenta ukuthi kube madima kakhulu kutfungatha labo labanyamalele. Kanti-ke emaphoyisa athi atakuqinisa kakhulu lokufungatha ngekuthi alethe emahashi kanye nendiza lenaphephela emhlane. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa yiNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMkhondo eMpumalanga.